uça tartardın aldığında talaslı kudası Batkendi kudadan soraptır. Kuda silerde uça tartağı dese Batkendi kudası yok bizde kıta ermeyeli eltiyer tatat deymiş. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hurmatlı, ordolu, berekeli 3000 yıllık tarixi var, kasiyetli Sulayman Toğusunun borundan algan men sүйген, men elemes, meniminen çoğu sahnada жүрген жалпы Kırgız искусствосunda özünün çoğun ordu var insanlar sүйген. Men alalgançalık söyet bilmem, men şunçalık söyem, men sүйген o şarın turgundары. Бүгінгі konsertin kadırlı konukları, бүгінгі konsertke kuş gelipsizler, barыңızlardan Noruz bayramınızlar menen. Assalamu alaikum da bir jolu. Rahmat, rahmat. Bilet kaçıdan eken? 300'den mi? Buna. Abdülaka göz kakaras 300'den böyle olamaz. 600 son buna ki. Hazır bunlar gelmesi 600'e 5 dakika alıp edetele. Biletin bağısını 300 sondan kılıp Abdullah menen Tınar akça için ölüp kalıp bir de caman görmеңіздер bizde. Ha? Biz bir yerge akça dep gelgen jokpuz. Jönle tirilik dep gelip odabız bir yerge. Şun için Kur'an tirikçiliğin жақсы düşünüş gerek, taplayın tuğra düşünüş gerek. Biroq men şunçalık razımın, men şul 20 yıl oldu sahnaga kelgimden, 20 yıldan beri oşqa kança konsert koysam, Kudayga çeksiz şükür şul oş deneli zal toltura gelip beresterde men şunçalık razımın oş deneli, çın yürekten şunçalık zal tolup gelesler. Negizi bizden estrada ırçılardan, kodullardan köp bardığın mesbürüyorsun. 99%'ın putuna turguzgan bana hoş döneli sizler olasılar. Buna ke. Bizden kodullardan, artistlerden üylerin siler alıp verdiler, maşinaları, menin dile üyümü, maşinemi, hayallarman beri siler alıp veriyorsunlar buna ke. Hanım oyun kalış gerek, dura mı? Dura bir gün tustatkan yerine 1000 gün salamayt degen. İçken kuduğuna tükürme de Kırgızlı söz var. Oşun için ben oştu maktap gelen. Men özüm jallavattık bolsam dağı oştu maktayım. Eğer men göldük, narındık, talastık, batkendik bolup kalsam dağı oştu maktamakım. Men Kırgızstanda en jakşıda, en koz, en jakşı yer emes. Dünyada en jakşı yer kaysı yer isem, dünyada en jakşı yer men buna Allah'ın aldığına aytam, oş da aytmak buna gel. Oştun elinden onaylansan azdı kılar. Peylinizler jakşı, kolunuzlar açık, bereşensizler. Şunday oş berekeli öjer, berekeli öjer. Paygambarlar, sakavalar namaz okugan yer. Oşun için ne var oşta? Bereke var. Ha? Arzançılık, arzançılık. Bişkek'te Bişkek. Bişkek'te bir gün köçöge çıkmamazsan 3 gün jönün açığa kalasın da. Bişkek'te 1000 son bilen abiyetke girgen bolsan öldü. Bekini oturup büre gelip kalırsa tezrak cevap çıkıp kalayın da kötezini. Oştun arzançılığın kara, oşta 1000 songa hiçkin aytma üylenip olsan bola turabık ha. Dünya yüzünde hiç yerde yok, kilası çıkırmasımdan mantı var mı dünya yüzünde yok. Bir bizden oşta var he. Tuğanlar varken atay. Taylap jey durağını mayda kılıp koyuşkan. Şapçalıp gider. Oşun için oştu jakşı görem. Oşun için oştu berekeli dep aytam. Konsert özü biraz bir 15-20 minut geçerek başlap koyduk ha. Karmaysırım jana Abdullah Gametindeki konuk. Gelsinler götüp alıp bırak 15-20 minut geç başlaganız menen bir yarım saat 40 minut erterak bütçük hareket kılabız biz dağı. Kolunuzdan gelişçe bugün mayramlık manayda birinizge jakşı manay tartıralım ve tarsa eken var tamaşa. Ortada tamaşalar olup turат, jengeler ösmenen, atalar ösmenen, afalar ösmenen tamaşalaştırabız. Bura söylegen gülgenge jakşı deyt Kırgızdanday. Tamaşa görüp keter dep geldiңiздер, bir gülüp keteli dep geldiңiздер ha şunu. Кейбір адам концертке har türlü келет eкен şu. Noqattan buyaqqa ötkenden jamon sonu kelet da bular konsertkechi. Bular mintip kelet bunday. Jür jonalar kelip tur, bir mazza qilib gülüp keleli jürçida barat da bunday. Nastroy menen kelishadi da konsertga, gülüp keleli dep kelet.
Bundan mine? Ona jettinler geldi. Dur ötçüm ne kılat eken barıp görelim. Ne kılatmış deyip bana onu. Abdullah Gazan'da siyon kolda telefonlarda öçürüyor birinizge jolta bolboy. Janыңдағы sonu bolup konцерт көрүп атса же кино көрүп атса, жанында турган, "Alo, ha? Ова саап сүттү чекеге коюп койгом, эртең менен тартам" деп сүйлөп отура бергенден көрө, ha? Тыгынча. Телефон Кыргыздын көп баалуулуктарын жок кыла турган болду мына. Şu Kırgızdın жақсы bir bağlılığımız var ile. Үйден сырттан кирип келген "Ассалому алейкум, кандай жакшы отурасыңар? Бала бакыр аманбы" деп учурашып элем мурда. Азыр андай болбой калды. Кыргыз эшиктен кирип келип эле, "Жалпак зарядкаң барбы?" Мунун заряд отуруп калды. Жалпак заряд издеп калды. Кыргызстан кичинекей жер болгону менен, Кыргызстан кичинекей жер эмес. 7 облас болгонубуз менен өтө чоң мамлекетте жашайт экенбиз да. 7 облас 7 тилде сүйлөйт. Муну караңыздар, а? Баягы барсаң, шо дейт. Айттым бе да, шондай кылма. Таласка барсаң, атыры, жатыры деп сүйлөйт, а? Кече Таласка бир жума концертте жүрдүк, анан Таластардын дагы бир нерсеси, качанкы өлүп калган энеңи улам эстетип туратталар мындай. Энең деп кош сүйлөйт да мындай. Апасы менен чай ичип отуруп эле, эжеси менен чай ичип отуруп эле, каш түшүп кетсем, менен түшүп кетти деп калап берип койрат экен адам деп. Көнүп калдыр да. Бир эле карасуну карап көрүңүздөр. Карасуу 2 тилде сүйлөйт. Жапалак жагы жетим деп сүйлөйт, от садыр жагы тирик деп сүйлөйт. Муну карап кой. Бир эле лейлekte бир чапанды 2 түрлүү кийишет экен, бир эле баткенде. Баткен менен лейлек бир чапанды 2 түрлүү экен. Жана кара чапан бар го. Аркасынан карасаң өзбек, алдын өтсөң кыргыз го. Ошол чапанды баткендер кийгенде кийип туруп, мындай кылып алып, колду мындай кылып алып кийишет экен. Ошол эле чапанды электер кийгенде кийип туруп, колду жеңдин ичине тыгып алып кийет экен, мындай кылып алып кийишет экен, мынакей. Өзгөчөлүк бар да. Кара кулжада да ошондой экен. Садак болоюндар. Кара кулжалыктарда. Кара кулжада муну карап көрүңүздөр. Кара кулжада алайкулуктар плашты калпак менен кийет экен, кара кулжалыктар шляпа менен кийет экен. Муну кара мынакей. Өзгөчөлүктөрдү кара. Бирок баткендиктерди шо ояндай кой, мында кай деп сүйлөйсүңөр дегенибиз менен, бирок баткендик туугандарга мен чын ыраазымын. Эч жерге, кайсыл жерге барбасын, өздөрүнүн акцентин бербейт, өздөрүнүн тилин сатпайт мынакей. Любой жерге буларга Afrika алып барсам, шо дедими, шо дейт болду бара. Африканец түшүнбөй урган бар, зато өзүнүкүн түшүндүрсө болду. Эке оңдой эмес дейт, болду шуну мынакей. Мен Жалал-Абадтан болом, биздин Жалал-Абадтар сал тилди сатып беребиз. Гүлгө эс алган барып калсак эле Жалал-Абадтар. Байке моореки тиги деп калат. Эс алып бүтүп балыкчыдан берип атканда эле, "Кәрим өлдү биягым" деп калат экен. Өзүбүздүн тили жогот го ушта. Баткен туган, Талас тугандардын дагы бир өзгөчөлүк жери бар экен, ушу тойлорунан байкадым, жакшы салты бар экен Таласта. Ушул конокко барганыңда, балким Таласка конокко баргандар билет болуш керек. Конокко барганда ресторандын алдынан тосуп алат экен дагы, ресторанын аркасына алып өтүп, 5 бармагыңды жедирип, устуганыңды пакетке салып, колуңа карматып коет экен. Душаң спокойно жүрөсүң да. Устуганың колуңда любой убакта кетип кала бересиң. Бизде ошто андай эмес го. Бизде ошто экинчи тамак тартылгандан кийин кухняның эшигин аңдай баштайт. Ананы кабырга мына көтүп кетти, кабырга. Ананы мына көтүп кетти анан. Дегенден анан, бир убакта чыгат анан жылкынын этине чоң табактарга салып алып, музыканын коштоосу менен чиркин. Бечара ал жылкы тирүүсүндө деле андай сый көргөн эмес алчы. Кыргыз ушул устукан талашкандан да устуган. Гөлдө учаны жаман мындай разборка менен жешет экен, уча тартканда ошо. Кудаларды чакырып бир столго отургузуп коет экен, бир тойго 7-8 куда болсо 7-8 бир стол коюп бөлүп отургузуп ака учанын ордуна коюп коет экен, ортосуна разбор башталат экен. Сен кан кудасыңбы, кул кудасыңбы, суу кетип келдиң, жолаттап келдим, кетти айлана. Ошондой разбор экен. Баткендик туугандарымдын эң дагы бир жакшы касиети, бул туугандарыбыз устуканга да тарынбайт. Эч качан тарынбайт устуканга булар мынакей. Барына шүгүр деп жеп кете берет. Баткендик туугандар Таласка кыз берип, Таластар кудабыз келди Баткенден деп жылкынын чоюп, аңтара чагып союп,
Etli bışırıp uça tartarının aldığında talaslı kudası Batkenli kudadan soraptır. Kuda silerde uça tartağı dese Batkenli kudası "Ha yok bizde kıta ermeyeli eltiyer tatat" deydim şimdi. Gördün mü? Kırgızdın yerinin kança gengligi, elibizin kança çoğunluğu bu yerden bilinip duradi. Birini saltı birini okşabaydı. Birinin tili birini okşabaydı mınaka. Misal için narandıq tuğanlar menen leylekti kudalar tuğanlar süleş üçün ortada sözsüz bitti oştuk oturuş gerek o yerde. Munukum buğa otar berpay. Men bolğanın okuyanı aytıp bereyim. Can uylenip kaldım. Can. Gel birisini alalım. Ben yaşırmak bolayım ama parajenya bardan. Apam sırtta tam akıl kaldı, hali iş kişi kurup atkan. Til başka da, narının tili başka, çalıvat tili başka gene aytып berip mi? Tegeş kurup atkan, apam tam akıl atıp kazanға et sanırdır, çazdı da büyük etti. Kapkerdi unutup kaldı, kapker var. Kaşık mene bunday kılıp atып. Uyda kapker var, lap çıkıp bersi dediler, belki girip ketip öyle yok. Yok da bunu ayalını kapkerge jönöttüm bile ne oldu dediler. Akırın arkasına ne oldu gene gelsem. İdiş ayak elinden şuna yerini karab şöyle şkafta. Vardık dişlerdi bir seriden gözden ötkörüp attı. Ya ap çıkmaysın mı desem, mineni dedi. Kapkir verip çıkmaysın mı desem. Kaysı dedi, bunu onun açın kapkir dep koyattı. Alarda depkir dep koyatken, mınake. Har bir yerde, har başka. Şönçen aytmayın mı? Kırgız köyken bizde. Kırgız'da bizde 6 milyon da var ya, Kırgız 6 milyondan köpüz biz. Biz bir 15-20 milyon okşayız mi? Ben köyken özde geçen murda günü bildim aeroportga varıp Moskvaga bir iki dostum uzatıp koyunda barsam oşton bir günde Moskvaga 3 reis uçatken hava. 3 reis aylan ay Moskva. Oruslar Kırgız'da samolyot menen taşıp tüket albaydı. Bunu ona qarap koy. Buna Kırgız'dan berişendiğin qara kança elibizdi berip atabasa suragan jokuz bunaka. El surasa el veririz, yer surasa yer veririz, ken surasa ken bereriz mınaka. Kança tonnalıqlı altınlar çet memleketken. Biri suradı bu, bir Kırgız suradı o altındı qayıqın. Hiç kim suragan jok. Surabay Kırgız. Qara. Bizde Kırgızda жақсы makal var. Tuğulgan жердin toprağı altında koyat bizge. Mına. Altın nurganız var bizge toprağı alsa boldu, yaşay beremiz o topraklaşıp.